agakecuru kanje kandekere nagakunze nkareba agakecuru kanje kandekere nagakunze kareba. Niko Daudi? Daudi? Oui. Niwe gusubambuka shaka ngwino hano. Mzee. No. Niwe umwana ngira muzima. Kamagara abandi bantu ko bazi hano tuvugana nabo. Sina ne bageni mbage gutembera sinabime. Ngendo bari muzumba bazamarya amakujya kwinka. Yo ni ha? Mamagara. Na msafiri? Mamagara na Philip. Msafiri? Oui. Muze wa mzera wakene. Sawa. Waragosoma igitabo? Nariko nsoma igitabo ari indirimbo yafashije. No ni indirimbo z'abasore. Sese z'abasore. Aende kuri phone. Abani chat tuvugisha kumugore. Noneho cyo nari batubahamagariye ndi mu kuryama nkarota natabarutse nagiye mu ijoro. None ga ndatona ati sinogenda ndabashingiye abana banje. Urabizi maze kuba basore b'imigenda b'iburabuzi ni mukuru ko mbafata. Muri umunani bakiyeho kandi ari wo mutoyo. None bamwe bamaze kugana kubw'ibihe. Abashingiye mwese cyane kandi muzokora umunsi umwe. Turaduka ngifite ruguru zatugurisha n'umwana mukobwa afite muri Amerika azohereza udufaranga bakoreye ubukwe. Ngatona kino bashingiraga nk'abana banje kazofaga neza siza abana. Ubu ni no mugabo nza pablo mwana. N'umukobwa. Sinzi ko uzumvaga niba umaze kumukobwa. Mugore ntatumuhaza abantu kandi tukurusha imyaka. Uzosaza yime bisati yanje utwaye. Mwitunda mwaba aba papa na asigagira amakosa. Kuba yarashatse no azamura ijwi yuga niwe mugabo ubona ko yicaye kundi. Wewe yakuva kera wowe unamukunda turabizi. Ndareka kumukunda ari wowe wazanye muzo. Watangiye kumukunda kiri muto. Mwari mukene mfe tuzukurusha. Bese tuzobaza. Vuga dada muze. Waze ngira mvuge muzere. Kera bakaba basamiye. Uza mwumvu wanyu. Ngira gute kera bakaba bafatiye mu kirere. Kandi umuntu nyine bababwira no kuvuga ndi muto kuri bo. Ariko nze babwiraga ariko nimba batazamumva nawe simbizi. Nimba bisabe ko tuzorinda guhamagara inama ya famille sindarombiwe. bigize karosi nyine mu muryango bayeka guhamagara inama ya famille kwa. Na muze tubwira izo tubwira icyo Nizo mwumvu yarabarutse. nta famille rutingi twicaye hano. Gahodi mo. Karibu. Ukabisuze rukamwe. Mwaramutse nyaba. Uwasindutse. Se muri mu nama nono. Aho ni bisanzwe. Ibihungo byawe by'uburaguzi gana umugabo warabaruse shaka umugabo cyane. Musawa. Ego uku yarabaruse. Karibu karibu nshuti yanjye. Se ni ubuzo bamukuru muri aho. Yesu sige wamara ibintu nawe uzabasore. Nje gutoreraga ni kamambiri sanzi yaje basize umwana wari Bashatse nyuma saa 10. None mufite inama se baho umwana. Ni bisanzwe nawe uganira so nta kibazo. Ariko umeze neza. Urashimye nuko bakuri Uze tubwire niba ibiganiro zashobora tuje muri Uyu uri wazamba yigira zabindo zamuna basana. azamo sigarete. Nimukunda kwigana n'udukobwa tw'imirundi mito hano. Nibyo nari mbatumiye wawa. Tuganira nabo.
giripe umuntu ari gukora giripe azarutiriye akazabona imisozi kandi igatambuka ikarenga Urunuga ndomi wabo umuntu w'umugabo cyane umuntu w'umugabo none ga nayo ntonye nuko Filipo Oui. ko waguma kugorora iryo josi Jewe. muze twabona wo Aba nari nzutse ko ndavyumva. warugurutse kuri aya manga Twari tukijyana. Twari kuja muri weekend. baza baryama bakagera muri midi bakijyana niba urara bavugisha abandi niko shaka Uyu wari- pondera igihembo ni Okay, nimba umuntu adakeneye gushaka biba intambara okay muze nje narakubwiye narakwicarije ejo bundi ndakubwira nje ibintu by'amapenzi ndabifite amasantima ndayafite sibyo ariko ntuzi umuntu mpeza urukundo wabuze umuntu mpeza urukundo njyewe ndumukurara nkazi urukundo rwanjye sibyo kandi agakobwa ka byose nari nzi ngo kazokira urukundo rwanjye ndimukureba intege zako nkabona ndakazaba mu nzu narakubwiye ngo nje ntarabona umugore umeze nka mama ntabwo nzoshaka so turatabona ibintu bibi zonyihanganira ko cyangwa uzompeze nawe none se ushaka gushaka nyoko wa mwana ese ko ushaka gushaka nyoko niko nyine sinavuze ko nshaka gushaka mama navuze umukobwa umeze nka mama urubuga wawe ukamenya ega bariya bose bazomera akanyoko n'ubaza Tugira aho ngaho naje mufatira. Naje nakunze umukobwa ariko usanga ari kirara. None ico genje nzomutwara kubera iki? Kandi nasanze ari Are kirara tibura umupira wawe turebe nasanze ari kirara. ndebera ni kirara kukurusha. Ikirara kundusha. okay sawa ntacyo nimba banze kumva ko wakunze umukobwa w'ikirara uzabazanira wa wundi uzumwe inzoga tuzareba aho nazokuye oye none mwitonde nibyo bibaye byiza waba nshuti yanjye Oya. waje none reka tubarangire abageni mufashe tubarangire abakobwa beza y'imirundi bimeze nk'utudete none se wowe nimba ari mwiza kuri wowe araba mwiza nanje kuri njyewe bana akanwa k'umusaza ijambo kavuze muza mugihuba utaka kutuzanira wa mutware warangiye Turabizi ko Dawudi umwana wawe wo ku mutima Petit frère banza wumva. bakandwa amajigo muri Wowe uzoshaka umugore mwiza kuwacu. ariko niko shayo kingu umuvuga Aza nubundi batura bavuga kanwa k'umusaza karanuka. Kunuka no kunuka. Ariko ndigaza kakisha. Ndigaza kakisha. turabeshya Ndigaza kakisha. Umukobwa bureshi ngo muri mutubwira gatuye hano hepfo nimba ari kwabiva. Uregera aho ngaho turangire nimba turangire tubatsika. muzana wa muzukura Afite uwo mugore. Kari mu gutinya kujana nawe muzana muzana. muzana jewe basigaye bakuvugiramo gutya Papa reka yo kuvuga. umuzukuru ntakenewe ibyo si byo muze tuzi ntakenewe turamuzi ndawutamuzi Mukinyejana cy'ubunyine uri mu gushaka umugore mugatemberana singu petit frère mu gutinya kujana no mu ikanisa umukutana agatinya akazamusiga ibirometero 10 none azamufata ukuboko nimba ari umugore Nuza- twe dukeneye kuzana umugore w'igitangaza nuzane ukasana nyambego hano nukuzo uri mukosha okay muze reka kabone n'imisatsi yo mu maso tuvugane ibintu by'abantu b'abagabo eh sibyo yego mwavuze ngo tumaze kuba abagabo sibyo tidukeneye ngo ejo n'ejo bundi rumara gupfa bazovuga ngo okay byari ngombwa ko mvuga muzehe mw'ijina ariko bivuge kuko turavuga ibintu uko bimeze munyaba yarazamuye yasize dushingiye muze ikintu kimwe gihari kudushingira mwenda nta bintu by'urukundo muri mukunda bya ndi mu kwiyumvamo nje uwo nzokunda azomugara ama emoji gusa nimba uko amatirika gusa mu maso azomugara kubera urukundo jewe ndiyizeye ndi romantic none kugira ngo tureke kugira kuvuga amajambo turangiza reka tugende turatangirira kuri nuni hatuje kuri Filipo turangirize kuri nani hano none Safiri kibaza abakobwa. bica musafiri safiri oya safiri niki gidari ayo masantima wumva ushaka nuko umukobwa umeze umeze wumva uriya mukobwa wo kwa muzehe Zakariya ndiko mushingira uriya mucukuno utwara ye bababwiye ko mukeneye ibintu byo gukaraba amaso none se inshuti yanjye yuniya ushaka marayika ariko cyangwa tuzaho umwana ngira umeze nka mama eh okay nje nari narakunze nyari bagize nari kumukunda ibyo muzehe ambwiye ngo kuva kera bante bakaza bashingirana aho ngira umvaga ngira gute nari bagize abantu nje twari twarakundana nari bagize abantu amapenzi twarakundana nje ntabwo muzehe ari kuza akivanga mu bintu ceceka umva je kubwira ukuntu ibintu bimeze kuri ino generasiyo nyine tugezemo nawe wakibwira umwana ngo
areke gushaka umukobwa yakunda nje nari bagize n'ana mukunda uza kwirira vuba nk'abakobwa apa nasukurira vuba n'induru yanyu n'umutima wanjye uzimbaza kandi uri nyina wamutetesheje ntabwo ari mama wadetesheje umuntu afite dore wo gukunda uwo akeneye niba uzo zanizo muri 1980 komye mutakaza mwubakana ibyo ngibyo abantu tuzobigenderaho kandi hari ushaka umugeni se atashimye tuzobana tiyatangira abana banani izabona atanagira n'ibijigo zene ngo mse waramuhohoteye kwivanga mu mapenzi yanjye ukandangira abana banani ngo kene ngo mushaka izabona atanagira n'ibijigo zene yamanika ukamwe mwapanga ngo ngwifisha oya muzamureka abantu bavuga ukuntu ibintu bimeze kuko nitugendera muri ibi uzona waramwasamuye ureba mukasa ese wasamura kasa y'umukobwa simvuze ngo narakasamura ariko tubanye tuziranye kubera ko utashatse nyambanguka nyina nyambanguka sora ni wambwiye ngo yaragiye imfundo nk'umukino sino zatumye umwana wowe uko ntawagwitiye teyitwega noneho teyitwega kuriya mushakura nk'abakobwa icyo kintu ufite ku mutima ni iki ntabwo ari kugira ikintu no ku mutima mu gihe mutaretse mu rukundo ngo nimusheraga none ubwo rukundo ruba rwakuvundiye ku mutima nubwo ruguteye icyo kiniga nuko mba mushaka kumbwira ngo nshaka umukobwa ngo ndakendete kandi nje umwana kureka nkagira amahitamo yanjye turi muri 2020 ubu genda guhite mumuzanye umutwereke basi njazona icara hano icyara kandi warize abantu yaratese no gukora mu matwi ni nyina wamutetesheje wewe kariya kafi ni nyina wamutetesheje bazanamenya ko je nta byinshi mvuga igihari gusa nje nakundanye n'umukobwa nsanga ari kirara uwa kabiri twari tugiye kurangiza ibintu naje nsanga wazagenda mu makompetisiyo muri Cameroon ngo kurya aza yamarya amaguru arimo ese nje nari kubuwanga gukundana n'umukobwa ngasanga ngo azaje mu marushanwa ngo kurya wari ugiye gushaka ibishobo uwo nguzi uko nguko ntabwo umushambira uri kuryama saa sitanu sikaba haza gitari tine zirindwi uwo si umukazana wanjye aho uwo w'ikirara wowe nturico ntabwo nje ndikirara namara kwiyekanisha korana umutwe wawe babwire ngo abarukamirwa bana umutwe niwe ubonye wowe ntawe ufite urabona utwo dusatsi ufite ku mutwe umuse umutwe wanje wawe ugeze ni ikibazo wowe w'ikirara nasanze mwana karasubira mu kiro kandi wamwitetesha abana kuva kera wowe utuma abana bagira ubu ni uguteza uzatuma abana bigira gutya none nari mubwiye nabi umutwe hari wonyinjira mu nzu ufite utu dusatsi tumeze nk'utwaba amayibobo ujyanye n'uwo Filipo ugenda ushaka umukobwa ukuza ndaye ndangiye ariko bimeze ariko muri bazima dore uyu nguyu ikiniga kiramwe uyu mukuru we ko acecetse akabona abo bagoga kabisa rero nagize ikibazo ngira ikibazo uyu papa uyu sinzi amenye urwangwa nyanga aheruka kunshinga umukobwa agakobwa mu gatuye ngo muri Amerika karesha ngukungu gafite ishinya uzambwira ngo bakameneye isashi y'amamesa mu kanwa ishinya itukura ni nk'ipera kandi gusa papa nabona hari relation yaragirana na nyina agashaka kuko ngo nani nzogatwara sinzi amenye icisha inyuma nyamara wobisigura mbere y'abagabo wakeneye ko bice mu bagabo ari kubivuga none se umukobwa muri Amerika kugira ngo ni ikimuga zaramagenda nk'uko mu kanwa kiwe ni nk'umuravyo aho akanyago sinzi ntanzara akagira urumva ari umugore none papa azombora icyo ndashaka n'ibyo ushaka mbakene kumuranga umukobwa umwana arakuwa uko avuga ayo majambo imbere yawe baza bantuka buri munsi kubera ko imwamwumva ko ari kumutuka kubera tuye muri Amerika n'umubyeyi muzamuba rero ni umubyeyi gusa natwe turabanza bakuru tuzegezo gufata abantu bakumara none kwiyubakira iki umva kubaza ikibazo kimwe ibintu Musafiri avuze arabesha ego ni nyina wanyamare mu gitubihisha niba mwarakurura kubera ko ubakorera se yanyu ishobora gukomerera ku muhungu wawe ariko twavuye mu bintu by'inyungu zawe mwabana agakobwa utazitandukanya ibitsike n'umusatsi byose bifatanye kurumva wari umukobwa nazo nzariringagi sizashoke turi mu kubona ndazemera ibyo bibaho ni umukobwa wafata ukamushyira mu isi y'abahungu gusa ntihagire n'umuntu n'umwe uru rugo rwawe ni kurutuye twebwe naturangira abageni nitubona dushake twe twushaka niko Dawudi meze bite twe tugende ibyo bibazo nyine gusa mu nzu uri kurwana nabyo buri munsi ariko
nk'abandi urera nabi abana urabatetesha ubagira ibigwari iyi misatsi imeze uko baza binjira mu nzu yawe tukazwibanda ku misatsi kwa muto nta n'isoni imbere yaje mu kanya utubutura turesha ukunguku ndebere nawe wowe kwambara iyo pantaro n'akabutura usanga ugasangamo uko kambarira bindi ukambara mugondo basi uricaye imbere ya soni abantu babagwa mu ganuca urabona amavi ya Philip kuzaresha urabona tituzutse urabona none uko bimeze abana bazaba itegeko ry'umubyeyi kandi kutumvira umubyeyi ni icyaha kabiri kutumvira umubyeyi uzugira iminsi mike kuba ku isi ukamufukenya nawe birari ku isi mukeceke zimwize Sunday school maze ndeba umwana nyina ngo yari yagiye guhaha genda tata niwe mfura kanjye mfite n'aka nako karahafasha imfura kandi umukuru ari hano mpaka museke arakugura umwana wewe sawa utarabyara ngaho itegeko ni tutamushiriye je ndavuze ndategetse mu izina rya muzehe hano ubu tumushingire nyarwaka ntabwo kuri ibyo hakurya heva mwene musi ko kwa musi nta kindi mureza musafiri nawe turagushingira ese yemeye ko mwamumva nyakincasi n'itegeko nyakincasa nyine kandi nyakincasi ibyo hakurya hariya hakurya mu nani cyaca agatsinsino agatsinsino narakuvuga ugafite agatsinsino inyuma kagira inamba nini kurusha imbere gusa umukobwa w'igiswara ugushize ashikiye ku gatsinsino reka bavuge aramuhamagaye nyago akamwitabe ni ukuvuga ngo nawe Philip turagushingira nyamutaro mundorera uwundi nyamutaro ubwira agafoga ngo wagwaye induzi umwingo sinotwara nyamutaro wowe kwavuga ngo tabindi niki nangize ngo bari ibintu yo kongeraho zenda ngo amuka agapaseri muzumviriza ukwemera umugore n'agapariseri cyangwa nawe uyiwe sinzisaba nuko ibintu mwamuvuga nanumva bitanzinjira abageni mwamuvuga kizojanye n'ikiri gufite ku mutima ndabuzwa n'icyo kugira ikimi wewe kuko baravuga umukobwa agekurira kati fimbe hago kendi fimbe no kumutaza tasoni nta bageni mwamuturangirira kandi mugende mubimenye sinzi none mukeneye abamarayika bava mu ijuru uraturangira abantu b'ibirara ufite umwingo none se mwene muri birara reka nkubwire ntituzemere ntabwo tuzemera yuko musafi niwe papa mfata umva mubwire buriya icyo mutakoze twe dushaka kuzakigeraho urabona yuko ubuzima uzavuga umugani bazavuga ngo utemye ku isi atatemye azayitema ukuguru uzayitema ukuguru ahise atatemye ngizi sobe singaga karata sigaranye niko ari ngujana mu bagabo none kireka ngende abaye bana bawe n'ibirato bishanyaguritse kagabo kaza mu makara wareze nawe warabyaye none inakuru yabatetesheje je nari mbonye abana b'abahungu bazabumvira nyina naho wo kutora ukoza mu twatsi nkaho ujya kwibimasa by'imbogo iyo cyakuze kiza gihinduka se none inama nakubwiye ubwire mukecuru Damari agende abwira abana abongorera baje mu matwi abana b'abahungu bazabumvira nyina naho wowe ukoza mu twatsi n'ugutakaza akanwa kugusa gusa urabona nk'agacayo uyahondera mu bitugu cye cyutse ugumfite ngo kora kamwe n'umutesi